Hola, muy buenos días. Saludos allá a todas las personas que nos vayan a ver a través de esta página de Mixtepe sus tradiciones. Hoy es viernes, día de plaza, y vamos a grabar un poquito, ¿no? Cómo llega los comerciantes, ¿no? A preparar las cosas que van a vender. Y son como como a las 6 de la mañana el día de hoy. Ta con đi số bên thích luôn này. Chị nhà đã tạo sao có bảo cái này chỉ cần để bên này cho nó đã tạo số số luôn. Nhưng xí nhà cái trả cái ta nó cái là chỉ có cái ưu chú cái biết này nhỏ vậy. Nhưng cái trả cái là xí nhà chắc cái nhà luôn xí con à. Đi ha cho nó đã tạo số số rồi cũng chỉ bên này chỉ cần tới bên này là sao có bảo cái này cái ta luôn. Đấy số là tiền gì không? Có số là tiền gì không? Số bên mấy mà tiền đâu vậy? ¿Tu amigo? ¿Y ahora por qué llegó tarde? ¿De verdad? Así es, amigo. Yo quería ir a ver al gobernador. Sanando.
Baiklah, buenos días. Nhanh nhiều đó. 지나고 가는 얼굴이 안 나오고. Sí, ya como que debo de venir temprano para agarrarlo, pues. Bueno, ahora sí me peiné. ¿Verdad? Así que ya sabe para la otra, ¿eh?
Ah, buenos días.
现在哪家你这个制度那啥？现在那个的那anda salis tu mana kali? Jera kita ni? Asa chỉ có đây chín tỏ đây mà có ni rồi mà sao? À cái bà đó ni. Saya nhớ cái đó là gà có nhiêu này? Coba aku lo aku nya, sini nya. Ya. Ani nya ani. Saya masuk jadi sih. Jika si lantas apa? Ni saja. Ah, kau kan yang jago jago ni. Wah, ni tu jangan nuzin. Apa ni? Kau ya cerita tak kan ni juga cerita. Asal, nanti kita nak sabit na hari ni, nanti. Tadi ni sana je nanti banyak aja sana ni nuai, nuainya anda tak apa.
นั่นนี่Chứ nó còn nó dần đặc qua rồi à quý cái gì nó chẳng cái gì à chẳng cái 아니 만 아니지 자, 난다 짜요, 나 같아, 만.
nó có vô đây nè, tay guitar mà. Bà được. Thế cho bà gì đu rồi, bà đánh guitar tôi có gì? Thế sao?
这玩具啊，那你弄不到。你买的贵，但是你那你，这啥呀？아직 전에 가서 다니는 집이 지니. 제 사는 사서나 그냥 냐마고도 그러 거 가나. 나 이제 쇼미더도 제제가 또 돌아네 거니 아니. 나. 나 아니서. 나 아니 완전 집에 나가 너. Vení, Pedro. Gracias.
我努力找到了人。Tadi sih. Nanti nih. Tadi sih.
Hola, Hola, buen día. platícanos qué vendes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros vendemos joyería de plata, oro laminado y vendemos cosas de artículos deportivos, tenis, mochilas, shorts, balones. Para los que gusten venir a comprar, estamos aquí en la plaza. ¿Cómo se llama el? Chuma Sport Mixtepec. La dirección, digamos. Estamos en calle Luis Echeverría, número 25. Todos los días está abierto, Todos ¿no? los días está abierto de 9 a 8 de la noche. De la mañana. Sale, muchas gracias.